Аллах Тәала жер йөзенә кешене үзенә гыйбадат кылу өчен бар иткән. Аллах Тәала әйтә: "Ама халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мин кешеләрне һәм җиннәрне үземә гыйбадат кылыр өчен генә бар иттем диде. Барлыкка китердем. Демәк, кешенең максаты ул гыйбадат кылу. Гыйбадат кылу ул Аллаһка кул булу дигән сүз. Аллаһка буйсыну ул кушканнарны үтәү, тыйганнарны тыелу. Күп кешеләр гыйбадатны фақат 5 ислам баганасы белән генә шиклиләр. Бу дөрес түгел. Чөнки гыйбадат ул кешенең, мусульман кешенең Аллаһ Тәаланың индиргән шәригатына муафиq рәвештә һәрбер гамәле ул гыйбадатка әйләнә. Аның ашавы, эчәве дә, аның җинси мөнәсәбәте дә, аның тыелулары да, алар барысы да гыйбадатка керә. Һәм шуларның берсе инде ул ураза гыйбадаты. Әлбәттә, Аллаһ Тәала ураза тотучыларны мактады һәм бу хадисләрдә билгеле. Без исә инде Аллаһ Тәала индиргән Коръан аятында шушы ураза турындагы аятына тукталып китәрбез һәм андагы шушы Рамазан уразасының максатларын һәм файдаларын күрергә, табырга тырышырбыз. Аллаһ Тәала әйтә: "Аузу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات." Ey iman getirgen bendeler, sizge yazıldı, yani farz kılındı, uraza tutu, sizden alda bulganlarga yazılgan kebek, yani farz kılıngan kebek. Ayyama ma'dudat, yani sanalmış günler. Bugün şu Ramazan ayının turunda söz bara deyler galimler. Yani Ramazan ayı o ayrım bir günler, şu günlerde uraza tutu farz kılındı sizge dedi Allah Teala. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Eğer de sizden biriniz şirli bulsa, ya ise seferde bulsa, o başka günlerde şu sanını tügellesin. Yani şu tiyişli sanını tutursun, kaza kılıp. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Eğer de ol uraza tutalmaslık bulsa, yani kış günlerinde de, kıska günlerde de uraza tutalmaslık şirleri bulsa, ya ise ol ne kart kişi bulsa, hali bulmagan, uraza tutalmayan kişi bulsa, onun üstünde fidye tülev miskinlerine aşatu. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Kim şu sadakanı, fidye sadakanı kubrak bilse, bu onun için yaxşırak bulur diye. وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Lakin eğer siz bilseniz, urazanın savabın, ecrin, sizin için uraza tutu hayırlı ikenin anlar idiniz diye. Allah Teala, yani şiirlegen halde de huzur bulgan halde de, seferde, şakta da, huzur bulgan halde de uraza tutu ol küpke hayırlırak hem eğer siz bunun için revişte bilseniz siz elbette uraza tutar idiniz diyen manada Allah Teala etti. Şahr Ramazan allazi unzila fihi'l Kur'an hudan linnâsi ve beyinatin minel huda vel furqan. Ama Allah Teala bu ayını Kur'an indiru bilen hürmetledi, ululadı. Hem aytti, bu Ramazan ayı anda Allah Teala Kur'an'ını indirdi. Kişilerge turu yol bularak hem turu yolunu hem yalgan bilen dürüstlükünü ayırıp anlatuşu ayetlerini indirdi. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Kim sizden şu ayını kursa, ol uraza tutsun.
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Кім шерлі болса, яйсі сәфәрдә болса, ол башқа күннәрдә қаза қылсын. Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра. Аллах Тәала сезгә жеңілlikне тели, ауырлыкны теләми. Ва литукмилул иддата, һәм шул санны сез камилләштерүегезне, ягъни тәмам тулы итүегезне тели. Валитукаббируллаха ала ма хадакум, һәм Аллах Тәала сезне туры юлга күндергәне өчен сез аны олыласын дип тели. Ва лааллакум ташкурун, һәм шул вакытта сез шөкер итүче булырсыз дия. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб уҗибу даъвата да'i иза дa'ан фальястаҗибу ли ва лиюъмину би лааллахум яршудун. Әгәр миннән дуа кылып сораучы бәндәләрем дуа кылып сораса, дуа кылганда Аллах Тәала аларның дуасын кабул ишетә. Алар да мин аларга җавап бирермен ди Аллах Тәала, алар да минем шакыруыма җавап бирсеннәр. Һәм миңа иман китерсеннәр, шул вакытта алар туры юлдан булырлар. Һәм шушы аятларга карасак, беренчедән тақвалык турында сүз барды. Бу ай ул тақвалыкны артыра торган, үзебезне Аллаһка буйсындыра торган ай булып санала. Шушы айда без үзебезнең нәфсебезне тәрбиялибез. Безнең бар теләкләребез Аллаһ Тәала табигый рәвештә биргән ашау, ишү, җинси мөнәсәбәт теләкләре. Без шушы айда үзебезне шушы халал булган шәһвәтләрдән тыябыз һәм үзебезгә харам кылабыз, ашау ишүне харам кылабыз, җинси мөнәсәбәтне һәм шулай итеп без Аллаһ Тәаләгә тагын күбрәк буйсынабыз. Бу айда кеше үзенә күрә фәрештәләргә ошый башлый. Чөнки фәрештәләр алар ашамый, ичмий, җинси мөнәсәбәт кылмый. Һәм кеше шушы шәһвәтләрдән тыелып, ул инде шушы фәрештәләргә ошый торган була. Һәм ул шушы тыелулар аны башка бузык һәм начар уйлардан, фикерләрдән, гамәлләрдән да тыелырга сәбәп булып тора. Кеше инде әлбәттә халал булган әйберләрдән дә Аллаһ Тәала ризалыгы өчен тыелгач, әлбәттә ул инде харам әйберләрдән тагын да күбрәк тыела һәм алардан тагын да ераграк була. Һәм тақвалык ул Аллаһка буйсыну, Аллаһдан курку, Аллаһ Тәаләгә ялвару, Аллаһ Тәаләне ярату. Һәм менә шушы хисләрнең күбәюе, көчәюе Рамазан айында ул шушы гыйбадат һәм үзенне Аллаһка буйсыну аркасында була. Шулай ук шушы әлбәттә шушы ураза гыйбадатының максатларыннан ул нәфсне тәрбияләү. Гомумән нинди генә гыйбадат алыйк, нинди генә шәригать хөкемен алыйк, алар барсы да кешенең нәфсен тәрбияләүгә, кешенең ахлакын үстерүгә нигезләнгән, юнәлтерлгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Иннама бу'исту лиутаммима макаримал ахлaqi." Мин фақат ахлакларның тәмамлыгын күрсәтер өчен генә, яисә тәмам кылыр өчен генә җибәрелдем дия. Ягъни Пәйгамбәрбезнең максаты ул безгә иң күркәм ахлакны күрсәтү. Саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шушы иң күркәм ахлак ул безнең тормышыбызның максаты булып тора. Чөнки безнең намазыбыз булсын, уразабыз булсын, закатларыбыз булсын, хаҗларыбыз булсын, башка шәргый хөкемнәрне үтәүләребез булсын, дөрес итеп сәүдә итүебез булсын, харамнардан тыюларыбыз булсын, алар барсы да безне начар әхлакый сифатлардан ярагайта. Дөреслектә намаз, бузык һәм фахиш эшләрдән тыя ди Аллаһ Тәала.
Әгәр дә кеше ураза тотканда бозык сүзләрдән һәм бозык гамәлләрдән тыелмаса, аның ач торуына Аллаһ Тәгалә мохтаҗ түгел ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Димәк, шул ук закат мәсьәләсендә Аллаһ Тәгалә әйтә, ул закатны без аларга үстереп биргәннәрдән, алардан садака ал, ризык итеп биргәннәрдән алардан садака ал, шуның белән син аларны пакларсың, чистартырсың дия. Закат ул паклау, ул малны паклау, ул нәфисне начар сыйфатлардан, соранлыктан, кымсызлыктан, хөсүдлектән паклау. Әгәр дә кеше хаҗга барып, гамәлләрен үтәп, кешеләр белән талашмыйча, бозык сүз сөйләмичә, бозык эшләр эшләмичә кайтса, ул анадан яңа туган бала кебек кайтыр дия. Димәк, хаҗның да максаты ул ахлакны үстерү. Һәм шул ук вакытта нинди генә башка мөгамәләләрдә булсын, кешеләр арасында мөгамәлә, гаилә мөгамәләсендә булсын, шәргый хөкемнәр барысы да ахлакны үстерүгә. Шул ук никах мәсьәләсе, шул ук дөрес талак мәсьәләсе, шул ук риба тыелу яисә башка сату алу хөкемнәре булсын. Алар барысы да ахлакка итерә, яхшы ахлакка итерә. Кеше хакына кирмәскә, үз хакын белергә, кеше хакына кул сузмаска итерә кешене, өйрәтә. Димәк, уразаның максаты ул ашау эчүдән һәм җинси мөнәсәбәттән генә тыелу түгел, ул бозык сүзләрдән, бозык гамәлләрдән тыелу. Без шуның белән үзебезне тәрбиялибез. Һәм шушы айда тагын да күбрәк шушындай яхшы сыйфатларга ирешәбез иншалла. Һәм шулай Аллаһ Тәгалә шушы аятларда әйтә, Аллаһ Тәгалә тели сезнең шушы айны тутырып бетерүегезне, литукмилул иддата, шушы санны тутыруыгызны тели. Yani sen şirli bulsan da, sen barbar şu 29 gününü tutup bitirge tiyiş. Yani sen seferde bulsan da, tutmazka rüksat bulsa da, sen barbar şu 29 gününü tutup bitirge tiyiş. Bu indi şulay kişini, işini jirine jitlip işlerge irete. Çünkü Allah Teala'ga en süyüklü ameller ol itqan bilen işlengeni jirine jitlip hem tamam bulganları. Şular Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha ve in qalla. Allah Teala'ga süyüklürek amellerden az bulsa da davamlırak bulganları. Eğer de sen namaz okuy başladın iken tahajjud namaz oku sen onu. Yartı tün tugel 2 minut 3 minut bulsa da oku, lakin devam et. Toktama, tege atnasına yara birgine okuyayım, lakin uzunrak okuyayım deyip tugel. Akirisinçe, sen günde oku, lakin kıskarak edip okusan da bu hayırlarak bula, Allah Teala'ga süyüklürek bula. Şulay Allah Teala şuşu litukebbirullaha deyip ayta, şuşu ayette Allah'ını siz ulular için, ululağınız için. Biz şuşu ayda kübrek Allah'ını hürmet etəbiz. Allah'ını kübrek yaratabız. Allah Teala'nın dinine beyli bulgan aybirlerge bizden ihtiramımız arta. Hatta uraza tutmağan, hatta namaz okumayan kişiler de bu ayda naşar sözlerden tıyılırga tırışa, bu ayını hürmet eteler, bu ay uraza ayı deyip ne dediğine uzunca gıybetler kılırga ya ise naşar işlerden tıyılırga tırışalar. Ol da şulayak şuşu ay bereketi hem kişi şuşu ayda küp kişiler namazga basa, uraza tuturga irene, bu elbette yine şuşu Allah Teala bilgen bereketler hem bu şulayak şuşu dinni hem dinge beyli bulgan aybirlerini ululav şarasından barlıqa kile. Hem Allah Teala ite وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ hem şuşu وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Allah Teala ite sizni şuşu turu yolga kundirgeni için siz Allah'ını ululağınızını tileydi Allah Teala. Yani Allah Teala bizni mında getirdi. Biz birimiz de özümüz
yaxşı bulgan için, yaisa özümüz akıllı bulgan için tugel, Allah Teala bizden yürekке hidayet, tevfik salgan için biz bunda jıyıldık. Hem biz şuna Allah'ın ulularga, Allah'ın dinin ulularga hem şükür ettirge tiyişmiz. O şükür bizden amellerimizde kuruna. Bizden tilimiz var, biz tilimiz bilen Allah'ın zikrederiz. Gözümüz var, biz gözümüz bilen Allah Teala tıyganlardan tıyılabız. Onun şükür ettiği şu bular. Bizden var akılımız, biz akılını işletiriz, Allah Teala ilmin alabız. Allah Teala bilgen ilimni. Bizden var malımız, biz maldan zekat veririz, sadakalar veririz. Şuna etip Allah Teala bilgen rızıklarga şükür ederiz. Bizden var halimiz, küşümüz, biz urazat tutabız, namaz okuyuz. Allah'a şükür ederiz bizge bilgen mümkünçilikler için. Mümkünçiliklerini kişi turdurmuyor Allah Teala bile. Kişi fakat şu mümkünçiliklerle kullanağına. Yani şu ayda biz elbette şu deseret tunda kubra koyulab indi. Kileşek aylarga da şu hisni suzurga tırışıga tiyişbiz. Bu ayda indi bizge jingiller Allah Teala bildi. Şeytanlarının buğavlı. Şu ayda şeytanların tesirleri bizge kimi. Biz şu vakitte indi şununla kullanıp takvalarımızı arttırıga tırışıga tiyişbiz. Kübeytirge, küşeytirge hem şu vakitte şu yönelişini orazaya bitkeşte devam ettirge tırışıga tiyişbiz inşallah. Hem ahırda Allah Teala Allah Teala dua şın ihlastan dua kılgan kişilerin duasını kabul ete. Siz de benim duamına, çakırıma cevap veriniz deyip ete. Şöyle bulgaç biz özümüzni, ailelerimizni, tuğanlarımızını, atiyenlerimizni, tuğanlarımızını, kurşilerimizni, hem başka kişilerini şu ay turunda onlara haber itirge, şu urazat turunda haber itirge, hem de şu uraza ayına beyli bulgan aybirlerge iktibar itirge, hem urazat tuturga, namaz okurga, öğretirge, hem başka gıybetlerini, başka Allah Teala'ga beyli bulgan aybirlerini öğretirge tırışıga tiyişbiz. Şu ayda Allah Teala mümkünçiliklerini, bereketlerini kübrek bire. Allah Teala bizge şu aylarını karşı alırga, dürüst etip, tügel etip, urazatlarını tutabitirge jinglikler birseydi, hem ahırda Allah'ın rahmetine hem arrayan işiklerinden, kapkalarından cennetke küllerimizden nasip eylesin. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim ve nafa'ana ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim. İnnehu huvel gafurur rahim. الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء